atumia na maitu nye nita wa Kimanzi Wa Mutooni na ulote si Kimanzi Wa Mutooni hata wina moko nundu wathi kwa internet withi yo Kimanzi Wa Mutooni Kimanzi Wa Mutooni wandika Ngewa Yake Akamba kwa internet ulote si wa Kimanzi Wa Mutooni kwa internet wandike Kimanzi Wa Mutooni ukethi ona ainite maundu mengi muno ona wathi uwende wita wa ngulu malala usina Kimanzi Wa Mutooni suone ndone nea kindu kimwe kya kuya kwitu ukamba kitu thiniti muno kita wa mila cia ukamba ni nyingi muno lakini be kindu kimwe kithiro kitu thinia muno kia tukusia yakwo na masiasia ni cia twagu ciulika kwitu cia Ithe ni mwitwa Kimanzi Wa Mutooni asia yakwa kwa nyumba kana kukakwitwa ka Kimanzi yunenda twajuke kindu chupyu mwitu la wasia yakwo mutwae kana ate mutwae kana kuketwe ka Ithe Wa Mwana osu nundu ni mukuma na Ithe ka mwitu kana ka mwitu ya Kimanzi ketwa ka Kimanzi nako ka Kimanzi kalosia ite na inya mwitu kaketwa ka Kimanzi nindi Kimanzi onenye mathai aiye kwa umile no ya Akamba ya sia ma sia yakwo kanethe mwita kwendo wete Ithe Wa Mwana ketwe ka Ithe atumia onthe makamba tule ikindu chu nanye ni mutumia na ndi mutongozi ni muyati tumaito tuma atuitekela kuumwa engi mwitu okola wasia ya usia thiuthuku indi kana ketwe kethe Ithe asiona mwikuyu ketwe ka mwikuyu su Ithe asiona mukiriama tiwo ningi utwitikila nebu Akamba mumbe mukono ni kana twasiati tuma Akamba onthe mwasia kana ute mutwae kana we mutwae tukatete kwina kwita kana kuka au ula ukusiaite kune kumana Kimanzi Wa Mutooni